Namar kata kenal, yin mentat ban lek keleng, ban pinsai di patba. Kemudian ni Vice President Menajang ke parti. Di balongru, di Chairman of State Election Committee. Wat hadin mengilas dek ban lek janai yegi kam. Kata State Election Committee, hakaban bishar, ban tokit, ban yik, ban pinsong maurim, yang nungin ai. Ketiga naga parti, yang nungin jit naga ni constituency, kamlong ke kam ke besuk tuki patba, nomor balik, hadin bakal airpra kalau bek keleng, hadin bakal job dompuram, yang ni MP election, ni dah smoke men ke parti, bakal parti kalala ban pinki jimut, yang di long kami di long pa, di kun sama, kentei bat sendrang, begini mik syakmak. Ban troa yeladi bakin ploy beli kitling korlem ya ke jadwal lima di constituency kita pair agar kumda tak por jong ke aimen sim kumda parti niyo iru badandu kiri sim kabu kiba kwa banyak agar ni ke parti banyak swat kumno ban yola bangan yo tiket lan nagari ka party kata ka jinja hagi nugi seng perhai aba iba klan baro yang mare nuksana kade ka jing start jeng ngelam ban bisharken ki kita kebetulan sisa kajing anggota ban syakri yang kejat beriu lima kata keseng perhai lani ki bat kita akibat yale tang ban yola kumno ban sio tiket ban si job sok lagi suatu mentah layu tiket mau pra ke job kalau bersuk ketika kamram ke sini ketika responsibility ke sini nomor kita bangin hapan yang husiar bangin mensyongship bangin kerki bangin wajana State Election Committee kalau lek jana ya mereka hendrai ini suatu tungka parti ni jai tangki beri ke State Election Committee ke suatu ke State Executive Committee ke suatu yo kumnur habanya di kini ki sampu perangut kibanya sudai bala yo ngikum lihat yo kayak laga jingkit begini yo don kanu lagi uno ketong upaga parti kalau jakrai penban hakini ki arbrai hagi jika linti syam bakam ibet kerkomia linti lagi kadang Nunu berjingkit, kabangin yo jingkit, hakat jinya linti kum kita gibril. Isutu, ya kejinong bril kebetulan kebuduna. Kabambiang si shispa naga shispa. Bena marga takau, ila sludai. Ban pimi, ya ketu ke kubor, ban pensyai pada. Baka parti ke tingkai haradi, ya ke bor. Kabalapan weng, ya ununu kandidat wak hadir melakukan benar. Kum ukertong, jong ke parti lada. Parti kesien bagata kejira je lesi kalaban pentut kalaban aidau ni boleh persyai ini lain kalaban wadau wak bijak yang kejingan linti jaga parti kamtam habis keren yang nonglim jaga susah ke kabar kuat bat bagi keren kumno bangin pensem yang kejing long try yang kekidau kesyap dari nomor kata kalami ke dua kubur ubaro kilingo kampak jijah ke history jong piseng pertai bahadin melajak banjir ladakan penmerah bahagia parti kaong bandang lah banweng kalau sisa kekam kabakura di kembali laong ke parti ke voice of the people party kan dia ke parti ke baper lagi pak kan kamle iki ke baper tidak perlu dibakura dan pinti kena maka jian nanti gini kan melang ke bapaka kamper lari sangat sideng ban Soal kuno kejia di TV, kebetnya ketum kejimu kejini. Kau kita tapi boleh memang nyim kuasu, kali kekep kepemerintah kandang bakla, bangin pay kata tong, banwara jingla, ban priok sincar kadar kabuku. Kini pet kilong kepa, kacamnya ki maham ini, yang pek memang bakal parti kelakan, pin hapan dah husiat yuk don dirishin kebu, yuk don diberi kuat taman sim kebu, yang jingkan jaga parti, dan pek aswa pun tiket, yela yang ki application. Lalu kita apply tiket nak voice of the people party nak rendah NBC kita sedang bantuan nadu masuk ke MLA election hadir ke MP election ni ladang selai ladang pun kini parti hadir betah tempat bantuan penalut
Iki kertong niladaban pemenalut. Iki kertong barok. Hari ini adli ki district council nang di election. Haka ni ka tayo niladak nila sedang napo Smith haka kamar tarik haka bang nila pinito yagi tu ki kertong na East Castles pada Shillong City. Nang tamen haka ni ngawan hapo Giant Hills haka kapra tarik ban pinito yagi kertong arputaimot kibani kun nak hantai po JCDC ban nutangi wan hangi nam tagi ni atli ke district ban ini ke sangut ku kipat tak nyelejak ban pinito ban ni ko bu pada untet bagani ke ni jinge ka bancanai ke juni ni ko ru pada unsutu bakak banginan ya nanti kata kipat tak kilang ai ke jinge kata kepati kanang klaim kanang yopo kata ki jinge kinang ni Hum kinangalam juga voice of the people party. Nila dua nama kata rau balik ni ke AKI ke berjama balik ni ke AKI ke berismu dikena oh ban buruk ni ke AKI ke kedon di ban penak malah kadang kadang ke cimpam biang lesi ke cimpam nyoi ke ciri ke nono lesi ke cima nila penak lupa kila jina nama bangin kuat batung ke parti infil ya kipatba oh kipat tadi nama kita ni community, maka Jimmy jangan voice of the people party. Kalau orang ke gentleman, ya ke Jack bener ke Jimmy. Bagani ke gentleman kanu lontang sipo. Ngendang hapan jahat linti nang ni sakma. Peaceful tu apa pipet ni lap patai kubor. Ya ke jahat linti jong tiwei kiseng sang perfect. Ka Jimmy jangan voice of the people party. Kadang nama tiwei kiseng sang perfect. Kita feel ya ke celah ke Jimmy. Hai kita pun kilian. But halor katakan nungrin yen yang bagi membakala agar jinak linti ke ke parti ke batumai bana ke syakri ke bajanai yo patba banonra saisi ni ke buram ye ke jakri bankin tiu ye ke yo ke ban pilai bet ye ki kam ki badai banjat lagalong ha ki shnong di tau lagalong ha ke district council lagalong ha ke sokar julahi barokoi Nilai nama kata, nagoi ke jaga, syakoi ke jaga, ban pensyai, ye kipat ba, ban pensemutu, ye kipat ba, ban kipat ba kimbe, bandang ke jian tim wat kimbiat ru, oh ti ini di sini dan di kento, kamtam di berpersyai ini, di shin kamu, ban ong bakadan, kata ke jiapat ke jiapra, apa ke boy inside the people party. Kam jidan kabukung kata nawepi, kata ke jiapat ke jiapra, apa ke party. Kalau benar ke Jimbamhun lagi dekat, lagi circle, lagi district lagi haka sengi porokoi, nama nitit bagata kadi bendon, lagi Shnong Katau, lagi Yengesem, lagi komiti Balang, lagi komiti Shnong. Kam judan batang bagan ke Jinghun lang barok sispa naga sispa kila bandang ki kep bagami ke Jimbamhun nai hei ke bangi ni dan batang kolong hapreng ke Jimbamhun nai buram bangi hapan buram ke rai ke Jimbamhun barang kata gari ke jinya linti jong voice of the people party banle janai ye bat hagani ke jinya kren ke jinya tai ke ji shimale ta state election committee ke state election committee anda kala pendat ya ke kamram ka pa iki keteng ke state executive committee baru mengingi don ke state executive committee oh teng don ki beri opini ke si abagi phone be jangan balai kumta balai barden pilek kumta oh don pilek beri ki jinken thok ki jinken nok mau barden oleh maruhin mohon ka VP kembali ke seng marwai barden kadang ke executive committee kadang ke state executive committee kadang ke state election committee kadang vice president kadang general secretary kadang joint secretary idan ke committee ngamla bandrai marwai ke rai jaga committee tendai jat bagade president ngapkin ko diga pop baro kijing kentok baro hari kamle tamakam dan kum kata banong ke jile marwai lada gede pagatan ngatai utau general secretary belong MP singap ngatai kini beri kinong tikam kini ramba kini
professor, kinoi kai college, kinoi kai nihu, kibawan berpilaso at the base of the People Party, kim dan kamay dan naka party VPP ngarong ngepi, kiwan dan ay kajing syakri, lima kajing start kajing kajing syampan, banno yung sinyang benay, klan kwilti banyo anong AAM, kini kiri orang ba kibakum kini, kinema laringi baklah kajing linti kajing. Dr. Karasyan nila ito ay alam ng Islam prapambay. Kaya napina do prapambay kambay po mentakan Islam. Impat nuat banong ngalatip yo ba arden nangit. Wala nakata Islam kalaya. Ndai dampat hagili gisi kimarung si Kishnong bitaw. Hadiyan bagila snoto namar kumbang ongipi ka party kadale abriya. Habang kapati kala klan, kala yobo, dan sibon, kiriran mak, kiriupau kmak, kibon mani bendo ini bagi ko aman pinaso, baka voice of the People Party. Habang ini itu begini kiriupau kmak, habang ini syang kmak begini kibriu, kibadan kejitmu, mani mi syang kmak, ni keren syang lalu kasih kebenikong, yang pek, lalu dimut man pinaso, baka voice of the People Party, tang mani o tiket nantang election, naiwan pinaso bani. Katakan ini kebangila keren syang. Ikan keren ri ino hendai na dipiwan ban pinaso ban pinklan ya ka party namar ka nongrim ka jongka namar ka thong ka jongka ni piang soba ipi dan dibakum kita dan dibantre ban pinaso namar ka sutu bakam don ka garanti dari kamdon kata ka jing snow scam bangan yo tiket lagalong nang ta ka MP lagalong nang ta ka MDC dan pak hadir katukan ni kiong em ngila raib ha ngila perkat ha ngimpin esok baik nama kini kan nongrim ka bapaka pala dari setengah ni kan linti kebalaman pelak ya kejat beriu dari setengah ni kan linti kebalaman ni pun persyak ya kebangsa kebalaman rat ya kejinduk ngila raib ban pinesok tinggi kemungkinan ngila ngipian apa pula raib ban pinesok nama kan nongrim bakatong juga parti. Bahkan dia pinaso oki ni yo i kita lesyep han kiton hasenda jadi kinong alam kat syabalai kat hadu wat jibriu kibepek kile ini hama lagi rensan bat kita kibaya buat hasenda jadi dan kita pun semua ini jangan depek hamo pek pin ai tiket kumarti pin apan sian kalalong hadu kata put kalalong bangin hak ban keren pada kung ginangalam ban pensyai pada kenang bau pada ulum artetin abu i di bukum kita gibril bangin hak banong pada bi kamut kitu kepada nasenda jo barden habang ngilik keleng-keleng batin yo tiket baik nantaka NDC lani nantaka nunggu election ngilak ni hapan keren norwasang John Beijing Snow jing artetin ada jumut diperkat bagi tei dilalik buat hasenda kenang bani yo tiket uta usamla belarung berlek asenda bangi keleng-keleng kei kebaca habala sutu bandala banyo tiket ulamino barandolami ulek pat syaki patba syaki konstituensi banitu ini patba bano ngaladan hasenda bau baarden mentah nyo penai ngala iyut yo baarden baden umlong ubriu pamlong nyaw penai kiwahnya linti bani apa kilet semran sekecilan kilet mentah bano ubriu pamlong atau senam tam kini diromba kini semran yang hakician linti kimpak no penang bagilah teblut ku barden nasi ndai kita nyaw penai kilet kiang kuno barden ngalalet uday baka VPP hikum magalong kamsya ban le isnei kebetuk kuat banyak rabi kebetuk ubah dan upang kuat dan pensyai gani kak siapa ngalik kenapa kita tak kebetuk tim snopo tinum syailan bagala ke voice of the People Party kamkang bakam dan ni datang jingtu ban umia rabi kebetuk ni kuat ban ni kumiru balai ban rabi kejinduk ni kuat bagi pada kim kalan nongkrong ni kuat bagi pada kilang yang bagi kekedan curi kekedan balong riu ramba ban haban dikrong menipan by the way menipan by kuat menipan jirat ban kawai hi ngasem yang ni kuat pakai nungguta ni kuat ban rat yang kejinduk nawar bengidan yang kejing snowpia kalau shisha yang pada kebetuk nuyong kumno lebih kuat ban le isnei kebetuk lani ban yap kebetuk kapati kam syak bapin ai kok kubor yang kebetum kita gijine kapati kakang bapin ai kok kubor kapati kam kuat bapin ai sekilat patai kubor bapin yang api kebetuk kadai ban kut tang bapin unong ai
bat ti bagi bapeng ye ke jing ya ka jengpi Maka tu tipai bak don ke JPR haga jingat linti nang ta susu tinut wa bang tak sadagui kalian bado piliat badu pilai tu barben ti ni ke balong Katolik dan ngimban caka haga voice of the people party mereka kanut di Katolik candidate di maka parti selesai haga ni ke MDC election kata kala yang saki bakum ke parti nyimpan ke jipekat nyimdai kita ke berbuat niam lagi ke berbuat kita ke jisno ni wan ra ke jadri haga voice of the people party tidak kemudian di barang di tidak di barang Kristen di punya etiket nangi baik kita nongem mak itu terang kemudian dan syakri ya ke jadri ke jini ke jibo play kalau simak to kipat babi oh lada ke BJP ke penentang ke RSS lada ke BJP ke kuat pelong ya ke India ke Hindu baru ni orang balai kiwan rakyat ke liam agak sensyar ke kadar balai ini persyai ke BJP nama apa don ke citmu ban penkela ya ke India ke Hindu kak pahang ni pat ni kuat banwan rakyat ini komperkat di ban penpat penpra ya ke jat meriu oh tipat babi Hei nama kata kadau ni gua bapi penung saya lampaklah ketika kamram ke jipan yai pendemawi dipat ba naga por syakapor ning baki jilang kiko bakum kini habashai banyanong bapindai ban syai lampaklah naga ni linti ke bapi perjit banai ke jing bersang ban bersang ya ke voice of the people party ni so temat kat sabangelet ni so tipat ba kiskem Banai ke Jingashan, ya ke voice of the people party. Hoi, suara MP, yang bunuh ngatrai pidaya snow. Kumulai keren ya ke voice of the people party. Shano pihikan job the voice of the people party. Tang saungut di MLA, UNDC kendon, kinong train kendon, kamtam sejentil say, oh kilat mi, hakilat patai kubor, banang bangin melakban poi seno, menrai nila job. Hadut Laipo Artuliti constituency, nagi Laipo Tribility constituency. Kini bor ke jauh ba, kini start ke jauh ba. Berkatakan mi nagi jeng toi sitom, jeng noyalam jeng voice of the people party. Man pensyai, man pensopo iki, naga por, syaka por. Kaya kamram ke jeng tikum kipat ba, kaya bentar ke jeng kipat ba, banon ra ya ke jingla. Kumbu kipat ba, kini ni kata bor, lima ke bor ke jeng ki, banon ra ya ke jingla. Bat shisau pat ba, start bola pri ya kana haga ni MP election nila yo ado sanpo santam na ka sispa tinong tersan haga ni kasi jentla haga ni ka MP election kamala jet namar kita kum ka party ni bo thong manta haga ni ka MDC nin persang ban pensu tho ini patpa mana ka sanpo santam na ka sispa ka jingershan kan tiu sika nyopo na ka sispa haga nong song di bani isha ya kata ka jinsu tho bagi don kamban ra ya ke jikala kanong sisyakin kumba kita kibaong baka PPP kala job don buram haga quarter final ngin job kamdan buram susu haga semi final bat ngin pentingna bagi ra ka thong haga taka final kabalong kata ka snem bagi ni MLA election bat hangta ken upat ba unpek untni ya ka voice of the people party un sedang ban tho ban wo ban bisari ke linti ya ketungi nai mentangi dan don ke linti jong ke pen kre kumu pin bisar no ini habang idang don ke linti jong ke tma nimpat boy ha kata malan tma kumu pin penran no ini habang impak rung anak ini mar kata kau bagi derung di malan tma bagi le ye ke we ke tma hari ke we ke tma bat onda ngile le ke tma onda ngile det bagi le ke tma sampai kumu ken kata ke jian linti jong voice of the people party ni kwa nomor kata kau ipi pat ba kiwan ini tapi pensu to lem ye ke chat beri borokoi tapi pini don pentale makani ke jian jong ke voice of the people party nomor kali ke sing kepala sing halor kan nongrim pengiyo slow ke sur ke jong pat ba balai ni ai ke teng ke voice of the people party nama ni snopo kadang kecing terang kadang kecing aurot kadang ke sur kadang terang nama liang patba banyak bangkam no banyo ya ke sinsyar ke kadar ke bakut kabalait na ke bangsa kabalait na ke peksiang kabalon ra ya ke roi ke par kakum ke jilong jangan ke ri ke e ke play ulah kertu oh dan kita persamban ho ni aru wa dia ke kerteng juga parti kibong oh ki ai kerteng the voice of the people party kasu
sur jo pada mentah kam dei shu pet si haba jit candidate ladai ban jit bet how pada oh ko ki pada atau inwan jit candidate hang ni po yo lang si hapde upat ba di hajar kata kami ke kambit ladang ini le kapri pak naman pintulun wat tengi kikam kasur bejo pada kalau bani nyo ya sensar ke kanar kabukut kasur bejo pada kalau bani le persa ya bangsa kasur bejo pada kalau ban rating kong ya jiduk banuan rah ya jisyan katong ke ji dalam dari ban penurlong ya kata dari ji start ke ji sempang ke ji nangkum ban pintulun ni kikam dai naman kata rau ni dale rintiken lana mentangan anuksa tangan marba kadai kata parti kembali ke surjung pada ngin rai bangin pen menapat bahkan don ke cie kertong hayau langsti hanya sniyo kebetum gani baro di parti kin pra yakin nol kersan jejeki hayau langsti menau kimer lipan tiket kandon ke jingkulmar ke bakrau haka bekut ngiram lah bandrai atau kata kembali ke kambit pengen rai tiket angin po hayau langsti atau kita kena manusia ini kinoram kumu pengilek janai ya kita kikam bagi kita dijumpai telur ni kikam nama kita kamu masuk mencipnya semua jumor lagi peruan jumor di kerteng juga parti bagi kita kikam di bagi mitra itu kinoram kebayang satu people party ketika surga jauh pada kau pada utrang banyo kekaman jadi kinoram kebayang trikam dan penolong ya kata kaji terang jauh pada kau kipat babi jangan nama tangannya penai Kersan kebetulan JP. Hari ini election MDC. Odon Shibun dikam di bagai district council kadai benda. Hantai menlek ban pendek berhenti. Agak por kebangan long CM apa district council tang apa andriu benar. Kita tak nong nak timak. Ya kan terku. Balik kita tak nong lo PE di ubah arden. Balik kita tak nong nak PE di ubah arden hidup mentah. Balik. Kini gitu tiba mak di jitre di jaga kemusian ngambil tonton bantu turoi kajili bapa John Tinoyo Tinarap ban pempau persya hari tu apa badan kita temu ban pengklemnya bertibon ongnya wat hiar city kampat jijakot ada history jong kejelami karya bapa unuan borong wat hiar city atau bapa umat yang jishatri kita janai kita sian unuan ban pelupor banau wat hiar city mereka orang kebor kamsang apiku kipat babi kita ilong icin pendemau hendrai mentah nawar melajan collection nor kita kiwai kisau bupat tahun dan bilik kedua mentah oh lajan kut kan merusunan mentah kalau kisong umarak halum dan syuk kiong berkemile bangkang lah ya ke kilo ngai kilo ini nongrak bagi di sini kiong umarak dan syuk tidak halum anak kata habis konsul ke bangkang ya kata kilo weh masih di umarak mentah kini di nomor balajan election pi ke kubur pegi jing persang tang kimut bansipin kami oh kami ke election ni lapan kre ada nilai election hana ke seng kongres kaweng jing persang no nak isi pelayanan nak NPP atau nanti nomor mereka ketika kamram jing bani ipin kemau jadi paita bangin dai ban syak pendi nak por syak por hana ketika isi mentah pelayanan nak NPP ka persya ya ke jelek juga sarkar hagai dai bakata ke invest Meghalaya agency lani ke jitmu juga sarkar ban turk jaka ban sim jaka li bakata ke investment policy o pipat ba ni ko nomor kata kadawi ni babin soto babin besok ban syak pendi nan ni syakma kabayi of the people party kan hikai di pata batin dik ban bishar ya kecil per apa dengan pukni bagai tinggal kalau gigi ke besusi lada printed ya kecil per apa dengan pukni bagai tinggal hei ke baca kepala kembali itu kepala itu kepala esok apa gini ke pukni ke i najrong ban wat bam ke i day pun belang bakal sum ban rak idai pun belang kadai ketingap mantai namar bagai bagai pukni kalau rak ikun belang ketingap kahiar kekuruk ke kemi sendon ban rak kata dari ke jihir
Bakung di pada ini ban snoto warna. Kini di bor, kini di bawan sengi ban pen snoto, kini ban snoto syai bo pada ondei ubabi baunum tet ya ka bor, ka GFR, apa yang ka sarkar jela, ka GFR, apa yang District Council, di bor senang di Bangidan, di bor hima, kita ni lagi jong di bor di bagi kentrai. Nama kita Voice of the People Party. Kan yai pensiun untuk jangai di paiba, ada jiat nanti bagi paiba hari bagi kenum sah ke bagi pet ke JPR, nagoi ke bor, syagoi pat ke bor. Kita ni berpersama pensiun untuk baga, baga Voice of the People Party ke kawan pendono yang tak siksidul. Kita nagoi pat ke nyai. Tanggan penthami upai ba. Hado belaji snow katang yang gereng sampai ba. Bayilah keren bagi pendono yang kata dis, yang kata siksidul. Nengye keren bagi kon kampung ke sorta jua, yang kata ka artikel kabak kerpang, kabak kiwi ki jua kiyo. Bagi dia daya lagi, neki anjong ke sorta India. Minta kita pun di cap ni habis tingko bagi sarkar India. Lalu dipai kat siapa dipai? Ngalah jukran ni kata bunsin hang ni apa? Yo Maira. Ngalah jukran bunsin hang ni kerja. Yang kata ke artikel lifespan yo pun ke bagi ni kuat. Kekendan anja berkerpang ke bagi daya ni ki anjong ke sarkar India. Kampak dan watang sisindu banong bagi keren AA. Siapa yang kata sikshini? Hendrai namaru kini Jibril, kini shifting tap yang the Voice of the People Party. Namar bakal rukun perkhidmatan upat bakalaya snow, bagi nalam the Voice of the People Party. Dan kamban pensno tu bakalai iki patba. Katmaman bakalong, hapring gitu di bakal menyalam bakalai upat ba. But the Voice of the People Party, the bakal pensyai ke jimut perkhidmatan upat ba. Menyalam bakalai jika baik. Kabani itu nam tagari bakajang. Dari mana tahu kipat ba? Nasiban ban ong tangkan ni. Yai ni akan dia jadi semua tu macam ni. Yai ni akan dia thong kalau pipi dan berengkatan ni kena lah. Banyak job domprom yang akan dia MDC election. Oh, apa ni say di kertang? Di kertang di sini kenum dari bandan ni kita ki personal agenda ki jadi. Lalu kita thong simet ki jadi kam dari bandan. Nila keren syai kum ke parti. Kini memrabai tangi ke thong juga parti dengan pendak. Kum ke parti ke hikai bat ke betah iki. Wei po wei pertong ku ke parti ke lesai. Udei ban seluruh syai. Nila pen seluruh syai ke ai ke kamran ke jung. Kum ku MDC umat syajit haki paiba lima ke sing ke Voice of the People Party. Ke Voice of the People Party ke dami ke thong. Kambe ke thong simet. Dia thong juga parti, banuan rakyat jikla, akan dia ri, kami ini gaji. Tengok bagi pihak akan dia ri gaji. Tinang enam sisu yang ada. Tinang price kedian, tinang price kemana? Nama yang orang ini, banyak mereka jet mendriu. Walau ini mereka jet mereka berdepan, kamu bersuk. Nama kamu dan tanggawi bersuk. Mereka mengi berkuat penyelam, dan kiwir kita berkuat penyelam bakal. Ya pihak. Dan dia itu orang kubur seniu. Apa yang upaya tak? Tidak ada upaya tak. Uliat no hati bekum kita. Kandang kecima ke bakal. Kumangal keren Smith, ngagal keren apa? Yang mau siang. Ngasih pengenal ke jiat dinti ke jom Moses. Habu yalam. Moses sudah tahu nangalam tu ikut Israel ke bau play oleh jiat. Nado barang kayu, latin kayu. Ulah dia berniat. Nama lakai ke por, kalau usim paru lai ke hukum, mereka pinjam lagi kun sembilan paru, berkah lagi kita Hebrew, mereka pinjam yang Moses dari tiga jawab. Ulang ukun sim, ulang yo bansyong ban im ban bam, agak yins im, ban udi ban simti pateng, ya agak keks im, kumu tahu kun sim, mereka mereka jihikai ke kini kalau rung hau, utip ko umdeu Egypt, utip ko umdeu Hebrew. Nama kita mensin, nama kita jat memberi kepada. Mana orang ramba kaya kelimited, ulami banyakan syabab. Bawa bau pinjak Egypt, ulah syok yang para Hebrew, ulah pet sekejang tak sekemon. Kemensin ke peluk, apa bau doa senam macam usah takti, ulah penyihat ulah tahu pinjak Egypt. Kepoi kepor, orang ulami banyakan yang syabab.
dan ki para Hebrew ki boleh nya ki boleh krek boleh sok para maki ulalek pan sneng barang tamde ku di sipara kai ka jimi kita utawai boleh tamde wang kuno wai bo ina banong sinsharu jumi memang kan peniak mo aku babe peniak itu Egypt menen lakin pat ikon Israel yang Moses ubang play una say ban yalam bagan pelak iki negeri Egypt bagan penpoi iki syakata negeri jeung pulang bagan poi ke por nelayan limci hang negeri kau bau play lo pai Moses banjir karawut negi karajat ikon Israel balik sintiak yang kata negeri kanan keri ke betul tak dut bagangap ban pek kalau kumno kata negeri ke kendau kalau kumno ke bahana ke sniu ke seisok ni ke lingki diberi ke syang tu di betul ni ke klan nanti kisah lagi ying jan lagi ying di balas senamha lagi kut di baskan nanti karun sipawut apa kiwan pai ki penduk mensin yu pai ba ki pensek ting yu pai ba ki ai ke kumar ke basliu yu pai ba but arwat hukalat badu Joshua ki ong yang ini le cetai noni sutuk kali ri ke bau blame ai kaya ke baca kalau mi kecinya kenat apa untuk pai ba bau to pai ba lo penyambalan temau yang Joshua yu hukalat but kita lumru menong yang ini jino do nong alam maka jaga jo Moses kaya ke baca kani kalau pinbitari play katu ke pateng benriu ke pami dari Egypt kam simaya laban poi sikari jika jingkular do play lo keluar iki awai ro kam simaya balek baro kala yak agari klau daitan itu di bakah agari klau rengka do kalet bo Joshua kala yo balek sikari bo play lo keluar manong ibu kita mau tipat ba lari bakal tum tipat ba haka jisa pensopo ni yo ini kumor ke basmiu ni jiet ban yang persya ya kan linti ke baik ke kuat ke ni yon ban troai kadang ke jima ke bakrau ya kari bani ke jat ni ngani pada jat ni ke jikan sopo ya kan ke jiat linti ke ji haka ni ke por ke bumta upayon kurku ya pi iwe ngati box saisen yang ini pai ciki shlong di kau dan jin kut jibot kabat tumai barang perskan melody bayan ai ke jing tersang berkain ya ke voice of the people party ngantip udah wai kau kandidat hendai ke parti ke rai ke parti ke penipu oh semua tenat tipu di kandidat ke Gentiles hari ini di sini nama si Gentiles di konstituensi di Kamret ke ji geduk beliau ke kam suk banyangi di konstituensi kita Halo ki kenduk iki pada, halo ki wer dan kersan. Oh ki pada dong ngem pendon kam bani wer. Ngila datang rai lupa ban ai gaji kersan. Ya pra. Oh ngisung. Yo mensin ki ang diketong. Oh kata kali ke ba mensin ini. Dan di orang yang hari ini sini. Barang community dan job kat nomot. Nak kali ke arpun rayut ke ba pisai. Nak ke HDC. Ban arpun rayut ke ba pisai na po HDC. Ngong community penyidap arbandai naga arbandai kata ada kecil community ke sini bagi dia ini cinta ke berkomprong nomor 4 menta usupu ya katong baru i ya kata ke division kemudian nanta keri bananta ke chat meri dengan kau apa punya lecture di Islam di kau lecture bayi masam orang yang minta topi nginum pakar ngin persang ya ke voice of the people party but is the charity on the bentuk hati ke bol bagi ai ke sinsha bagi syakri ini banyak kitbok ini piwe tapi yo ada mereka pak dapat kebakia banyak jenri ke kamu banai kublai senen tumai mereka Christmas terus sekolah kemen kebangi yo seisi banten mai ya ke jingin bekerja mesin ke jire ke jire moblai lain ke pom mengelak sisa banyak yang katakan linti banyak yang katakan linti ke dalam jing khot ke dulu bagi syakri ya kari bari jadre ublai untuk kuye pi bawa kublai shibon kublai shi hajamu ya pi iwe